Ka Joint Action Committee jong ka senjuk kirang basnong ka balasong jelang kerki mata ka singi ka South Ujeliu kala shim ya garai banya chakmat bandawa na ka sorkar baka di ban phano ka Village Administration Bill ka bala yo jing menjur ha ka dorbar kerpang da ka KHADC ha ka lai putri ujemang sya ulan nak benta ban yo ya ka jing menjur ban penlong ano. Nak kaleng chairman ka senjuk kirang basnong uba werlok kharsiyeng ulong baka senjuk kam itu ya ka original na ka modified Village Administration Bill hendre ka kwa ya ka Village Administration Bill ka babhatam. Ya ke Village Administration Bill ke Babahatam nilatip ba ke District Council Khasi Hills ke District Council Jainte Hills ru ke lapa ya kini ki bill support ke government te ngikermen ba government ru kan employ ban pa sulat bagi dio jeng menjur te hadin bangilayo ya ke jeng menjur no lat pat kalalong kaan ngin nang ya teng ke jeng ya song dungi ban ya pej pat ki ai jeng tuna lani ki ai jeng tam agani ka bil bat ngin yai kentu ya ke nong mi khmat ki dungi ki ba song hapo ki bayas kumgi MDC bat ki MLA ba ngin peni ya ke ai ki amendments ki badon kam ladadon hanu ke jingduna bat ya kata ki jingduna lani ki amendments ngin ya keren barak ki ba ya don benta lani ki ba ya kwa ban penha susu ya kanika Village Administration Bill yung ka BB ka Babahatam Andre itu kesini shua ya kaba ke session of this council kampachin na pass ya kini ke bill utmai andre ke nomor bubun pajpa keren halor original BAB andre itu kesini shua ya kaba pass ya Village Administration Bill ada pena pajpa kajinya keren ya ke Village Administration Bill ke dei hapo District Council ngingim dan benta betul tang ba iyo ka jingtip iyo ka message baka council kala pass ya ka Village Administration Bill isani ka senjuk kirang ba sinong pe lamar ni dei ki bom tip bha ya ka an ne kidei ki nong mi khmat ni ki ba sa hantu ba haga demokrasi te don ken bolong in favor don bolong against then they bidi ban songtho by any democracy ke jing sinchar pai ba it is a majority counts kumba kalong hadu mentak asni nei ka bill ka alej sa government subsequently kan de chu governor ngimla ban khot biang ye tai ga bill ngingim te ba ye kita ki rules ba ki ongka clash bat ka central act lani bat ka state act namar ngim dei ki from the legal expert from the legal fraternity ngimtip ngipdiang ya ka bill namar hadu mentakas ngimla le show ngimla ban ai jing mot show wat ya ki MDC ro ngimla ban ai jing mot show kai ngobangila ban ai jing mot kalong ban dala thau ya ka kum ka ak bat kan dala wan biang then karul jongi ka di bandon hangta bangin pentu ya ki MDC yang jongi bangin ai jing mot ya ki yakino ki kendon ke bangidot kamban amen ke concern ni kamera dengan diberi zaman dulu act lebih kuat ke act bola mana bawa ni kan resolve ini krisis ubah arais nak ikut dulu oh kali kita kador baru kalau menjur bangin thau no ta ka wei ka senjuk ka bahe ka ban kentup lang ya ki rang ba senong ya ki daloi ya ki sodar nak khasi bajantia de menta khasi ngila ya form kani ka sub committee ba ngin penlong ngin pentri kam no ya kata ka supreme body jong kisinjuk ki rang pasna